Majke, pazite majke šta radite s ćerkama. Treba ćerkama reći, ali te koje imaju 13, 14, 15 godina, te idu, to je jako opasno. Na što će ličiti sa 23, 33 godine kad ide sa 13 godina u krevet, a jeste zrela fizički, a de emotivno kako. Treba da ume da kaže ne tom koga navodno voli. To je sad opasnost velika za devojke. Zaljubi se istinski, što se ne bi zaljubila neka sa 14 godina u nekoga koji ima 18, na primer. Zaljubi se tako. Sad zaljubljenost je vrlo opasna, divno osjećanje, ali opasno. I sad ovo više neće da čekaju ni mesec, 2, 3, nego posle nekoliko dana krevet. Ona mora da kaže ne, čekaj.